The Chimpos media zau tu vialte nan kut kanin tlai na thongni kulali September ni thum zan le tiangi achang mi thong pang cheu khat ngai than na use thong than tu hi tluanga ka se thong pang thar kan ngai chaw na lai chinram ha kha khopia a ummi SSC palik pakhat chu nol ngei nak ala tu SSC ral kap rian tuan nak adu lo cha a pau do thlen naka itel vedingin siam nam he ni zan September ni a khan Chinland Defence Force ha khasina afon CDF hakha sina siam nam he afon mi SSC palik chu CDF hakha ni lunglom te in an chawhla ni tangka an pek lenga ahim nak hun aphak tiang tuanvo an lak kong CDF hakha ni an langtar SSC ral kap rian tuan nak do in mizapi do then naka tel adu mi pauni CDF hakha pe tlei kho peng kan si ahim nak hun nan phak tiang tuanvo kanin lak na lai tia Chinland Defence Force hakha ni an than mia chun an langtar chi alun che August nukuleni li zonga khan hakha khopi lamruk ton naka a ummi SSC palik pakhat chu SSC ral kap rian tuan adu tilo cha a siam nam he CDF hakha sina arak ifon Chinram kanpelet peng circle number 5 munram chung khotea khokhata minung panga chiu ral kap tlaktar dingin CDF kanpelet ni shamshamin minau an tlei na tia kanpelet peng number 5 chung tual chung mini September ni khata chathan anchua kanpelet peng circle number 5 khotei a ummi minau pol chu CDF kanpelet ni ral kap tladingin nol an pek na e siam nam he an tho cher na ral kap lakshim shimding timi phung an mani shamshamin minau an khom na tia kanpelet peng number 5 chung tual chung mini an langtar alun che August hazar ni na ka khan kanpelet peng chunga minau palhei khat an rak thlei na e sina ral kap training an kaitar na zapi natlak nak tel lowin shamshamin ral kap tlak tarin pezulin nushin chowo an buar ruanga boinak achuak mi chu tuanvo ngei tu ni tlamtling te in tuanvo nan lak di a haulai tia number 5 chung tual chung mini chun an langtar chi kan pelet penga ni hun an khuari ka do nak an tu mi kong hepe tlai in kan pelet peng mizapi ni an hunram chunga pol loading in September ni khata chathan an rak chua chang kan pelet peng number 5 chungi mi tual chung mi ni chathan an chu mi kong hepe tlai in Chin Defence Force kan pelet ni zaiban tuk chathan man an chu mi ri lowe mizapi sina fian nak an tu mi zong muding ri lo Chinram thanglei min dat khopia shambun mi LIB 274 SSC ra kap sakhana vanlong ni siam nam le 18 ti rol athak than tia thei ase ni hin September ni thum chun suimilam hlein hi songa khan SSC way 12 thilpur nak vanlong chu mindat khopi chunga a heli LIB 274 SSC ral kap sakhana siam nam le 18 ti rol athak than vanlong ni hin bom thum athak changtia mindat peng thongjam tu HKL mindat ni alangtar alwan chia August nikuleni riat ni zonga khan SSC way 12 van long thiamin siam nam le 18 ti rol pol chu parachutin mindat khopi shambun LIB 274 sakhana hin arthak changtia thei ase SSC ni chakle siam tlai phu unaw thum TNLA le MNDAA chu ralrang phu an si tia nizan September ni a chathan an chua nizan September ni zana SSC ni chun TNLA le MNDAA chu ralrang phu an si ti in chathan an chua chu adangte in chathan pakhat an chua no na in TNLA le MNDAA tu chu chathan pakhat an chua no ve na SSC ni chathan an chua ninga chun Myanmaram pi chunga shambunin chaklei siam tlai phu unaw thum TNLA le MNDAA chu ralrang rian an tuani sualnak an tua tia an langtar aliam chia thong ni kul march nikulen thum ni akhan chu ralrang phu an si ti in SSC ni an rak that na in thong ni kul khat march ni lei khata khan chu an that mi chu an rak no than chu nuwa nizan September ni a chu ralrang phu an si ti in SSC ni atharin an vun than than aliam chia thong ni kul khat February ni khat thokin SSC ni shamshamin nol ngei nak an lak cha a SSC chu NUG chawza ni phungning te in ralrang phu an si tia an than ve Mandalay Nandrin Central Command Headquarters chu tual chung siam tlai tangti phu ni siam nganin an ka Captain pakhat talin SSC ral kap thlai riat hliam an pu tia
Brave Warrior for Myanmar BWM in tuan vo ngai pakhat ni achim nihin September ni thum jinglei sumilam pali songa Brave Warrior for Myanmar shwenakin tual chung siam tlai tangti phuni Mandalay Nandrin Central Command Headquarters to 107 mm siam ngan lungsha anka e lungsari chu tlamtling te in anka kho tia PDF leini anthan kadona ka chun SSC Vice Senior General Suwin Chong tu Captain pakhat le Ralboy Pathum Talin SSC Ral Kap Heriat Hliam Anpu e Minung Pali chu An Hliam Afak Suwin chu helicopter in Naipidoa Akaltia Thonglak Nakshampi ni Alangtar Brave Warrior for Myanmar BWM chu SSC Vanral Kap Sakhan le SSC cha a abepi mi hunma pol imhai thakin kadaunak atua mi anse e ela Vanral Kap Sakhana voini tongu Vanral Kap Sakhan voithum le Tadau Vanral Kap Sakhan voi khatti in kadaunak ankalpi chang tia thai ase Sakairam Then Kata Pengkom Thicheng Pengi Tual Chungsiam Tlai Phuni Anlak Mi Mongkong Khua a SSC ni Vanlong in bom athaki Tual Chungmi Pakua Anthi Pina Minung Pasal Hliam Antur tia Thonglak Nakshampi ni Alangtar September ni khat chun huwa Meithila SSC Vanral Kap Sakhanin azuang mi jet fighter ni Thicheng Peng Mongkong Khua a bom athaki Nizan September ni hi zan sumilam pasari le cheu tiangi chajin anlak ninga tual chungmi pakua anthi e minung pasal hliam antur tia Thicheng Revolution TRD anlangtar Mongkong Khua Vanlong bom thlak nakin athi mi tamdeu chu nu lengak chia ansi e inchungi thlak no mi ansi cha a anruak zong a then thek di SSC ni bom an thlak nak mun hi Mongkong Khua dor ponga ase e kapni karka do nak a umlo nak mun ase SSC ni tim chiam mamte in tual chungmi tha non andu na cha a Vanlong in bom an thlak nak ase tia Thicheng Revolution TR ni chun anlangtar